What's good YouTube, mbanje kubasuhuza muherereye hose mukurikiranye The Trending 250 online. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abahanzi 10 ba mbere mu Rwanda binjiza akayabo k'amafaranga benshi mu kwezi ndetse no mu mwaka bayakuye muri video bagenda bashira kuri YouTube channel zabo. Muri aba bahanzi turaza gusangamo abaraperi, abaririmba R&B gakondo ndetse na gospel. Nibuze kwifashisha site cyangwa urubuga rwitwa Social Blade aho rugenda rwerekana amafaranga abahanzi binjiza ku kwezi ndetse no mu mwaka. Iyi site rero amafaranga yashyira mu madolari ariko njye ndaza kugenda nyashyira mu manyarwanda. Ku mwanya wa 10 turasanga Ndemeye Platini. Uyu ni umuhanzi umaze igihe kirekire muri music industry yo mu Rwanda, aho yatangiriye mu itsinda rya Dream Boys ariko akaba ari umuhanzi ku giti cye. Ubu ngubu abarizwa muri Reba na music, akaba yaranahinduye n'izina ry'ubu ngubu akaba yitwa Platini P. Kuri YouTube channel yiwe rero akaba afite abasubscribers bagera ku 62,000 kuri video 97 amajije gushyiraho zose hamwe zikaba zaragize views zirenga 9,200,000. Bitewe rero n'indirimbo amaze iminsi asohora ku kwezi, Platini P akaba yinjiza akayabo ka 1,150,000 by'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma ku mwaka ho akaba ashobora kwinjiza akayabo ka 18,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Dukomejeho n'umwanya wa 9 w'urutonde rwacu turasanga Safi Madiba. Uyu nawe akaba ari umuhanzi uririmba injyana ya R&B, akaba afite nawe izina rikomeye muri iki gihugu dore ko yatangiriye mu itsinda rya Urban Boys kera mu 2008, akaza kujya muri Reba ya The Main Music, naho nyuma bikaza kurangira avuyeyo. Ibyo byose rero byamuje gukomeza gukora indirimbo nyinshi kandi zinarebwa cyane ahangaha YouTube, dore ko nyinshi zikorera hanze zikaza ziri mu mashusho meza cyane. Kuri video 31 Safi Madiba yashyizeho kuri YouTube channel yiwe zose hamwe zikaba zimaze kugira views zirenga 7,200,000, akaba afite n'abasubscribers 17,400. Twihuse ku mafaranga yinjiza rero ku kwezi, Safi Madiba akaba yinjiza 1,450,000 by'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma ku mwaka akaba ashobora kwinjiza 18,180,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 w'urutonde rwacu turasanga Mugisha Benjamin. Uyu nguyu akaba azwi ku izina rya The Ben, akaba ari umuhanzi uririmba nawe R&B, akaba afite izina rikomeye cyane muri muzika nyarwanda, muri East Africa ndetse no ku rwego mpuzamahanga. The Ben nawe rero akaba amaze imyaka irenga 10 muri muzika, aho yasohoye indirimbo nyinshi zakunzwe n'abatari bake, bikaba bituma benshi banemeza ko ari mu baririmbyi ba R&B ibihe byose mu Rwanda. Indirimbo za YouTube zirarebwa cyane dore ko harimo nyinshi zarengeje 3,000,000. Nk'ingiyi muri kubona bibi bigiye kugeza 3,000,000 z'amaviews. Kuri video 30 amaze gushyira ahangaha YouTube zikaba zaragejeje views zirenga 20,20,700,000. Nubwo yewe amaze igihe adashyiraho indirimbo kuri YouTube channel The Ben, ku kwezi akaba yakira 1,1,500,000 by'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma ku mwaka akaba ashobora kwinjiza akayabo ka 18,855. Ku mwanya wa 7 w'urutonde rwacu tukaba tuhasanga Niyo Bosco. Uyu rero akaba ari umuhanzi uririmba indirimbo zifasha kandi zinigira sosiyete nyarwanda. Music industry yo mu Rwanda akaba atayimazemo igihe kirekire dore ko igihangano cya mbere yagisohoye umwaka ushize mu 2020, ariko kubera impano ndetse n'ubuhanga yifitemo bikaba byaratumye akundwa n'abatari bake. YouTube channel yo kuri video 10 yamajije gushyiraho zose hamwe zikaba zaragize views zirenga 4,000,000 ndetse na subscribers 78,300. Ku kwezi rero uyu Niyo Bosco akaba yinjiza 1,770,000 by'amanyarwanda, hanyuma ku mwaka akaba ashobora kwinjiza akayabo ka 21,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga Ngabo. Akaba ari umuhanzi umaze kwerekana ko afite ubushobozi buhambaye ndetse n'ubuhanga mu njyana ya R&B. Ngabo rero bitewe na album n'indirimbo nyinshi zabaye hit amaze gukora, benshi bakaba banemeza ko ari we muri iyi minsi utwaye Reba yabarizwamo ya Kina Music. Kuri YouTube rero video ze zikaba zirebwa cyane dore ko ku ndirimbo 10 yashyizeho zose hamwe zikaba zaragize views zirenga 3,900,000. Bikaba byaratumye anagira n'abasubscribers 49,900. Kwezi rero Ngabo akaba yinjiza 1,1,770,000 by'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma ku mwaka akaba ashobora kwinjiza akayabo ka 21,200,000 by'amafaranga y'u Rwanda ayakuye kuri video za YouTube ashyiraho gusa. Ku mwanya wa 5 w'urutonde rwacu turasanga Ndibumuntu. Akaba ari umuhanzi ukunzwe cyane yaba mu Rwanda ndetse no muri Afurika, cyane cyane mu baturanyi bo muri Kenya, aho abafana be bajya kuruta n'abo mu Rwanda. Uyu rero ni umuhanzi umaze igihe kitari gito aririmba injyana ya R&B, aho yagiye akora indirimbo nyinshi zigakundwa nako zigira views nyinshi kuri YouTube. Abifashijwemo n'abasubscribers 111,000 biwe,
video 16 andi umuntu amajije gushyiraho zikaba zaragize views zirenga miliyoni 12,830. Mu kwezi rero YouTube ikayimuha miliyoni 2,553 by'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma ku mwaka akaba ashobora kwakira akayabo ka miliyoni 30,150 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa kane turahasanga Clarisse Karasira, akaba ari umuhanzikazi umaze igihe kitari kinini muri muzika nyarwanda, ariko ntibimubuza kuba amaze kumenywa no kubahwa n'abatari bake muri iki gihugu. Clarisse akaba akora indirimbo za gakondo ndetse n'izitanga ubutumwa butandukanye bufasha sosiyete nyarwanda. Kuri YouTube channel yiwe Clarisse akaba afite abasubscribers 114, bakaba banareba video ziwe cyane, dore ko muri video 31 amajije gushyiraho ubu zose zikaba zaragize views zirenga miliyoni 14,890, harimo n'iyi ngiyi yamenyekanye cyane n'uzagushuka, aho yagize views miliyoni 2,400. Ku kwezi rero Clarisse akaba yinjiza miliyoni 2,950 by'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma ku mwaka akaba ashobora kwinjiza akayabo ka miliyoni 34,960 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga Bruce Melody, biro nawe utemeza ko ari wo muhanzi utwaye muzika nyarwanda ku bitugu, dore ko indirimbo yose akoze iba hit mu gihugu cyose ndetse na East Africa. Bruce Melody akaba amaze igihe kitari gito muri muzika nyarwanda, ubu ngubu akaba abarizwa muri Reba y'igitangaza music, aho indirimbo ze nyinshi zikorwa na producer ugezweho muri iyi minsi Element. Ibi byose bikaba ari bimwe mu bituma indirimbo ze ziba hit zikajyana views nyinshi, dore ko nta ndirimbo ye n'imwe arakora ngo niba yagira views zirenga miliyoni mu kwezi kumwe. Bruce Melody video 26 yashyizeho zose hamwe zikaba zaragize views zirenga miliyoni 19,430. Ukwezi rero YouTube ikabimuhereza miliyoni 5,300 by'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma ku mwaka akaba ashobora kwinjiza akayabo ka miliyoni 63,150 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga Israel Mbonyi, n'umuhanzi urimba gospel cyangwa guhimbaza Imana, aho yabitangiye kuva mu 2014. Indirimbo akora zose zikaba zumvwa ndetse zigakundwa na benshi, yaba ari aha mu Rwanda ndetse no mu mpande zose z'isi. Video zose zishyira kuri YouTube zikaba zirebwa bidasanzwe, dore ko muri video 30 zagezeho zikaba zaragejeje views zirenga 35,440, aho zirindwi muri zo zarengeje miliyoni 2 z'ama-views. Iyi channel yiwe rero ikaba ifite n'abasubscribers 36,000. Mu kwezi rero Israel Mbonyi akaba abona akayabo ka miliyoni 5,500 by'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma ku mwaka ashobora kwinjiza amafaranga y'u Rwanda miliyoni 35,300. Ku mwanya wa mbere nta wundi tuhasanga usibye Ngabo Medal uzwi ku izina rya Meddy, akaba yarubatse izina rikomeye kuva 2008 kugeza n'uyu munsi ku ndirimbo nyinshi kandi zose zagiye ziba hit mu gihugu cyose ndetse no hanze. Benshi bakaba banemeza ko ari mu bahanzi b'ibihe byose bo mu Rwanda ba R&B. Iyo bigeze kuri YouTube, Meddy mu Rwanda ni umwami wayo, dore ko na clip ya video Slow yo yarebwe cyane mu mateka y'u Rwanda, aho yagize miliyoni 45 z'ama-views. Ku mavideo 36 amaze kugera kuri YouTube channel yiwe, muri rusange amavideo akaba yaragize views zirenga miliyoni 95,300. Iyi channel ikaba ifite n'abasubscribers 507. Mu kwezi rero Meddy akaba yinjiza akayabo ka miliyoni 14,470 by'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma ku mwaka ho akaba yinjiza miliyoni 150 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni naho rero dusoreje urutonde rw'abahanzi 10 binjiza amafaranga menshi bayakuye muri video bagenda bashira kuri YouTube zitandukanye. Mwibutsa ko wakora subscribe, share ndetse na like, ukana commentinga bibaye ngombwa, kugira ngo tumenye icyo watekereje kuri ino video.